Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ke United Democratic Party bat ke National People's Party, ki balong ki arteli ki sengsan partai, ki betre lang hapo ke kenhon, Meghalaya Democratic Alliance, kababat iulakam sensyar ha kejela. Kim Pak dan setia ke no ke Ïapynbeit banyak trelang nak kebenta, banyalam ya ke Executive Committee Khadc Hills bat Giant Hills Autonomous District Council. Hadien ke Elekshon MDC ke Banselong, ha ke arpenyo trek mentau benai rempang arjar kat kendai. Ha ke Ïapynbeit bat kinong patai kubor, ubak polling do, ubalong ru working president jong ke UDP. Ulai tu, bahadu mentahi kampat dan ke Ïapynbeit, bat ke ke sengsan partai, namar ba ke UDP, ke don ya ke jingkermen ke bakrau, banyo banyalamhi marway ya ke Executive Committee. Clearly, ni up ba ke UDP kanyo the majority of its own. Nakadakadaw he feel anpo nyo ngut ki candidate. Hati CDC. GHDC ni akun rushtay. Akun nyo sini akun rushtay. Te si sien mangi feel katang ngut ki candidate kemat bangidan ke jingkermen bangin la ban form ya isi daladi ladang gidon kami ke jingarap nawina ngin sa syem ya kata jingarap aku puar ke ba don kam kumba kalau mentang ilong confident ba ngin manage penaruh bangi kerben ba ngin la ban form ya isi daladi